Mbere yuko dutangira kino kiganiro, uyu musore urimo kureba kuri screen yawe ni umwe mu basore barimo barazamuka ku rwego rudasanzwe hano mu Rwanda kubera ubuhanga bwiwe n'uburyo akoramo ibintu byiwe. Usibye ubuhanga bwiwe, anafite ijwi ririmo rirakundwa cyane n'abanyarwanda, boretse ndikumvishaho gato byanga byakundura muzi. Mbere yuko dutangira neza kino kiganiro, ugiye kubanza wumve kamwe mu dusene Yanga yasobanuye kari muri filime The Medallion. Nimba ubyumvishe neza, byanga byakunda nimba usanzwe ukoresha imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, iryo jwi hari ahantu rizi. Mbere yuko dukomeza kukubwira iby'uyu musore n'uburyo arimo arigarurira abanyarwanda ku rwego rudasanzwe, reka tubanze tukubwire imibare yiwe ukuntu izamuka buri munsi y'abantu bamukurikirana. Nk'ubu ngubu nko ku rubuga rwe rwa YouTube amaze gukurikiranwa n'abantu barenga ibihumbi 17 n'abantu barengaho 300. Ibi ntago ari ibintu bisanzwe kandi YouTube yiwe nta nubwo iramara umwaka. Noneho ku rubuga rwa TikTok ho imibare izamuka buri kanya. Nk'ubu ngubu ku rubuga rwa TikTok rwiwe kugira ngo ubyemere uburyo ki akunzwemo n'abanyarwanda, afiteho account ebyiri, imwe ifite ibihumbi 49 n'abantu barenga 600, iya official channel noneho ikaba ifite ibihumbi 117 n'abantu barenga 900. Abo bantu ni benshi cyane. Ku mbuga nkoranyambaga ziwe zose akoresha ISUMOGARI na Kigali Stars. Uyu musore ariko dushobora kuba twamukubwiye ukaba utazi ngo akora ibiki. Ku mbuga nkoranyambaga ziwe nuzisura uzabona koko cyane cyane nko kuri YouTube akora ibintu bijyanye n'amabiyani deseni ya filime, uko zikorwa, ibintu bya visual effect, CGI n'ibindi byose. Hanyuma izindi mbuga nkoranyambaga ziwe nka TikTok, Facebook, Instagram avuga ibintu bijyanye n'amakuru ari kuvugwa muri ako kanya ku isi hose, kandi ni umuhanga cyane mu bintu byiwe. Ubuzima busanzwe bw'uyu musore ntago twigeze dukusanya amakuru yiwe mu buzima busanzwe tumenye nk'ababyeyi biwe, amazina yiwe n'abavandimwe biwe, ariko mu kiganiro cy'ubutaha ni mu bidusaba tuzabibashakira. Uyu ni umwe mu basore kandi ushobora kuba utaruzi ko bari gutera ikirenge nko mu cyaro ki Ismail Mwanafunzi ndetse n'abandi bantu uzi bose bategura ibyegeranye. Uyu musore ni umuhanga cyane kandi anafite ijwi riri gukundwa n'abanyarwanda ku kigero kiri hejuru kandi cyagutse. Niba ushaka kumva ubusesenguzi n'ubuhanga bw'uyu musore mu bintu akora, jya kuri YouTube wandikemo ISUMOGARI, urahita wumva ubuhanga bwiwe. Ugaruke muri iki kiganiro tubwire nimba twagukorera part 2. Ndagushimiye cyane.